Кожны дзень на дарогі абласнога цэнтра выходзіць больш за 50 тралейбусаў, і кожны патрабуе пастаяннага кантролю, як тэхнічнага, так і эстэтычнага. Адкрыць новае мыечнае аддзяленне рашэнне неабходнае. 40 гадоў эксплуатацыі старой мыйкі даюць аб сабе ведаць. А вось новая ўражвае. Усяго 1 хвіліна і тралейбус чысцюткі. Агульны кошт мыйкі каля 1 мільёна 700 тысяч рублёў. За 40 лет технологии ушли намного вперед. Тут современные очистные сооружения вдобавок к этому. То есть здесь нет такого, что сливается куда-то вода, непонятно. Здесь замкнутый цикл, идет очистка. Солевые, допустим, остатки, они отстаиваются, и потом добавляется свежая вода. Упершыню ў абласным цэнтры прайшоў парад тралейбусаў. Узначаліў яго святочны міленіум, другі на старце дзіцячы квартал Навасняцова. І звонку ўнутры падрабязная інфармацыя аб жыцці першага ў краіне сямейнага дзіцячага квартала і аб формах уладкавання дзяцей у сем'і. Дарэчы, дзіцячы квартал Навасняцова і паклаў пачатак праекту 50 добрых спраў. Детский квартал Навасняцова – это педагогическая площадка, которая объединяет 5 детских домов семейного типа. Мы находимся территориально вместе, это улица Васнецовая, но так сложилось, что мы дружим с семьями, и все ребята объединяются в одну такую педагогическую площадку. Задача площадки, помимо того, что мы помогаем друг другу, мы хотим рассказать о работе детского квартала, а называется он детский квартал Навасняцова, теперь всей области. Да міленіуму у чэрвені 2019-го ў Брэсце пачне працаваць новы аўтавакзал. Такім чынам зменіцца ўся сістэма руху. Павялічыцца колькасць маршрутаў грамадскага транспарту. Таксама будзе праведзена работа па паляпшэнні якасці работы маршрутных такси. Количество маршрутных такси у нас в городе Бресте в разы превышает аналогичное количество маршруток в Могилеве, в Витебске. Хорошо это или плохо? Наверное, скорее хорошо. Но всякую идею, даже самую хорошую, можно довести до абсурда. Поэтому мы сейчас сохраняем статус-кво по количеству маршрутных такси. Это в районе 350-400 автомобилей. Естественно, работаем над повышением технической оснащенности этого вида транспорта, культурой водителей маршрутчиков. Естественно, эстетика этих маршрутных такси. Таксама вырашаюцца пытанні аб магчымасці адкрыцця тралейбуснага руху на заходнім абыходзе і па Варшаўскай шашы. Тацяна Ігнатавец, Роман Філюціч, Дмітрый Літвінаў, тэлерадыёкампанія «Брэст».